Sing Nungin Hanai, Sinibuskango. First contestant Rupesh Debbarma Sini stage. Let's welcome Rupesh Debbarma. Tawtai Bogusong Rupesh Sinibuskango Tongo. Kiaba Sing Bini Taniwo Thai Sing Padi Bono Singing Alane Tinini Nini Resamo Bom Hiro Nung Resapnai They are Resapnai by composer Sabo Sini instrument is a cycle. Tinini Ani de Jamu, Jini Sir Arun Debbarma ni Khorang by the Jabjab, Bolong ni Tok Shara Jamunang Nong Nibuskan Rwchap. Very good. Padi Borosapna is second. Bini Kisisa information state details. Sing Chiconsa video clip ni Besintike, 9 Alane. Padinke video clip, Tau Nong Nibuskango, Lake Haizagitum. Kulumbaika, I'm Rupesh Debbarma, Tripura Identity Top 10 contestant. Ani ang tabu Delhi University third year pori tongo. Ani kaming kha Udaipur Bondua, Chhatrepang Parabo. Ani Nogo, Ani Babu Song, Ani Ama, Gita Ani Bai, Ani Manai Song Bai. So total chini sibling ang kha panjona. Agi Hasina sir. Ani Rwchap mung chengkha ang Debbarma cherai class 4 tongmani. Apna Nogana kasha astom tongmani kolanasya. Arang thang thangai nai matai ni gana surungmani. Ni mutai ni gana sabda sabda ang start hai ka. Ike aru chamna thangai bo ani parents gano kutukha henerma rogrongui nai. Ike ang tapore hostel thangui nai 7 বছর tongkha no budoyo. Aru Rwchap khangke logoro bo hor Rwchap khangke tamon ngatiro hini sajago. Ngati Rwchap ni journey rong start hai ka. Ang tribal pai khangke Belaino ang kha tongkhunai. Karon mo kaisa platform je nono sinimung riu tabu no ang top 10 phaimani no ano oni sinimung mangkha jodi nung winner ang thang kangke jote bu sinimung mannai te bu lukorong ni hamjang morong mannai abu ang kha khayo je ang winner ang kheto anek kha tang thok jodi ang top 10 no clear khai pai nei top 5 thang kangkai finalist ang kangkai ang Belaino no ani lukorok tai ani dai tongnai audience na Belaino ni kha bai kha Kaham ya phanai karon borong ni support bai nu ang tini amti jara osogo no ati kana support kai to ni ano Sinibuskango Tongo Rupesh Debbarma. Bolong ni toksha Bolong ni toksha Tutu chachai bumbai khado tini Boyar kechang shibai Shirango papa ani Nungbai malai teri tong tong mani Boyar kechang shibai Shirango papa ani Nungbai malai teri tong tong mani Bolong ni toksha Tutu chachai bumbai khado tini Boyar kechang shibai Shirango papa ani Nungbai malai
तेरी tong mani boyar kechang shibi shirango khapangani nungbai malai teri tong mani bolong ni toksha Bolong ni tok saro nokor phai bisi ni tok le ha da nang nervous tu tini nervous dang ka tau te bu so sini house full tini belai ke khatung khaja kai sini audience of phaileja haste ganangai tip haste ganangai Kabang mazaga ono sini borok tau asugui nailai dong. Tiri ni semi-final round no judge kaina bagai. Apart from our judges, sini judges oni bom hai sajang nai dong. Tini semi-final round kan. Joto muju nardi tini semi-final round. All round no sabo busu dorti ke tamak khai mano result norong ni buskango daktino phainai piaba cheng drop tau Rupesh. Very crucial thing ni bagai. Taibo kaham kai Rwchap ni nango. Sini judges sini yang soroti yang tikang cengane bahai nangja kapini or Rwchap. Belaino kana katoka Rwchap mong pulau ang ninja angkai yasku setebo tamlai tong kamu kiri mani tam hola buskang asukza khorang nopang. Abon bising tu yo nong perform je khlai kha nini je nong busuk man abo phonok mani chengdrop phugo suspension bai simi thangmani ang suspension bai boro jane nong dera no piaba nong finishing jo rasu kaham khetlang kha ham bhai sir ani mark yak si busu chole na bola bisingan beba ham bhai sir Very well. thank you Semi-final round no phaya su zaro phone comments kaham ma yang ke bahing ne bana hai da. Taibo khnai na nei ko sini yango sini sir Hemant Kumar ni khukti bo sing khnai na le ne. Rupesh, sir nini sahos to komya, sorot samani abun kokta. Rwchap nai sora sur khlainai asogui tongo, jazz khlai tongo. O jago nung bini ganno Rwchap nani, abo sadharon beparia. Belakha hambai. তবে নিনুর Rwchapro ককথাই ন নং পরিষ্কার মাখলাইনাই হ্যাঁ শুদ্ধ ককথাই শুদ্ধ মাখলাইনাই
second stranger Rwchap pro kisa nung nervous nungkha jengnani pro abo nervous tangdi do kaham ke Rwchap di tei bo hamnai nung हामबायसै Pari saat keplai ni kukti ke kenal lagi ranai, bani bom hai kesar mongtong. nang kaham Rwchap ke Rupesh hai pano nang abono teibo kaham ke Rwchap mano haima tongang ar jehetu abo semi final round ba tei tangsani ni chance tongka nang abo nang singer nang nayak hai ni Rwchap mano wan sogi nang muk pukhai mano kise misani ni tal rok yag rok pa ko Rwchap mano khayo an mote kaham Rwchap kan हामबायसै Belai ke hambai. Asik bai thagyak ho. Sini soy samung no Rwchap nai ni khokti bo sing khanai ne le ne. Sir Arun nini bom hai tang su bo bai Rwchap bai khanar na da musung no bahai. well done Rupesh हामबायसै kok kai or jamong khanana thangkai laite te hai pia bini je langma bolongni toksa hani je sotonai thangai je teisa talo phirok kipili phainani obono joto Rwchap nai rok ang nai naikha mane jagao phaimaya ongong kai aro nang justification khaika हामबायसै kai sar hemonto samani kok thai rok kisa susui sachai chuchu chachai ingkhanini kai abota mane aboto ang niji siman ba nona sai kata सरी सर overall well done हामबायसै Tangkai line tang sar. Line tang sar Rwchap bai ma kharanai je span situn. Rwchap nai ni khokti se sing khanai ke ba. Borok ke ni no bo bono bo logi rinai. Sir buskang pheke chasne. Buskang tui pheke ha da. Khorang nai no Chalo. bolongni toksa sucui sajai pungbai khado tini boyar ke chang sibai shirango khapangani nungbai malai tere tong thong mani boyar ke chang sibai shirango khapangani nungbai malai tere tong thong mani bolongni toksa hener bulai
Shilango bolongni toksa Suci sacai bumbai kado dini Boyar kecang shibai Shilango kapangani Nungbai malai teri tong thomani Boyar kecang shibai Shilango kapangani Nungbai malai teri tong thomani Bolongni toksa Thank you, thank you. Belai gambar share sini buskang berasabi kenal bagai. Padi kai Rupesh. Nini Chinini results. Final no sogoi jamani no. A result no seng. Yakulo nailene. Siapa? Tabu sudara ni bagai. Padi. Neng asugoi manka. Belai ka hambai sini taku Rupesh.